Kitabu cha Nyakati za Ahiri mlangoni wa kwanza. Sulemani anavaya hekima. Sulemani mwana wa Daudi wazimarisha tototo kaiza utawaliwe. Naye Bwana Mlungu we akikala hamunga naye na akingwanula jomu. Sulemani wane na Israeli yosi oma komando wa majeshi alifalifu na aganagana alamuli na vilongozi osi kaiza Israeli yosi o vita vya nyumba za babi zao. Ndo Sulemani na mtungana na wosiro kala hamunga naye machelo hatu hazuloro kala kwa Gibeoni. Warahe mara mtunganano ambaro musamu humikiwa Bwana ritengeza konyika were rikuko vikara Daudi were wale mbusharo sanduku ra Mlungu kula Kariati Jearimu hata ho hatu ambaho ye Daudi were waritengezera kwani were warikotera hema kwa Yerusalemu. Ela chokijele cha ng'andu cha kwambuzira sadaka tuiche tengeza ni Bizaleli mwana wa Huri chere kiko Gibeoni mbele za rohe mara Bwana. Bai Sulemani na mtungana na makimu za mnashauri Bwana hao. Sulemani atenda mbele za Bwana ho henye chokijele cha ng'andu Kristo kala ho henye rohe mara mtunganano na kimbo sadaka alifunga za kocha ozuluze. Usiku huo Mlungu akimbolera Sulemani akimwamba voya chocho sumala chakula kwangu na minda kupa. Sulemani akimwamba Mlungu uoza mwanye sababa Daudi uzomunji na uzani hendeni kale mtawali hatuhe. Vikara hewe Bwana Mlungu yo ahadi yo kwa baba Daudi na itimire kwani uzani henda mtawali zuluza watu marioni ya njere msanga yati. Vikara nipa hekima na marifa ili ndime kwa longoza hatua kwani hanyadi mee kutawala ano hatua njivino. Mlungu akimzigiza Sulemani akimwamba wakukala gaga ndo mahenzo gamoyo na kumalire mali ushaha hedu nguma hedu kumala kifa cha mahadhu hiyo na kwa kukala kumalire maisha mare ela uzamala hekima na marifa ili ndime kwa longoza hatu wangu niza kuhende ukale mtawali wao bai hekima na marifa za gero kiza nda kupamali ushaha na nguma kukira kila mtawali yosare kalako kabla uwe na kukira kila mtawali yosande kalako baada ya uwe. Bai Sulemani achenda kula ho hatu hazulu ko Gibeoni kula mbere za rohe mara mtunganano muhaka Yerusalemu na akitawala Israeli. Sulemani akikunzumanya magari ga farasi na hirikia farasi wara na magari alifunga na magana mane ga farasi na hirikia farasi 12,000 aliwa ikakaiza yomizi ya magari ga farasi na angine makala naye mtawali kwa Yerusalemu. Mtawali we hende fedha na dhahabu sikalema ya maya herema wemo Yerusalemu nambao za merezi ya kizienda zikale nyingi heremiku ya Shefela. Farasi ya Sulemani marefa kula Misiri na kuwe ahenda biashara mtawali magula kula kuwe gari mwenga ra farasi marigula kwa shekeli magana mahandahu za fedha kwa Misiri na farasi mwenga baki mgula kwa shekeli gana mwenga na 500 Gonyama shenda aguza farasi kwa watawali osi Ahiti na Aramu.